Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Nonghikai ki bahab haga shatri jong kami gahalia Vocational Teacher Union kilami kensan banyakhi dak bara iki Plakad haga Jaka pendong Ïalang u Conrad kebala pendong hamadan student. Kani gajing ra Plakad kita ki Nonghikai kade halor gajing bom sngap ke sorkar halor gajing dawa jongki habede be Jingsiew thma ya katulop kat ba ki we ki Nonghikai pan u Conrad ula pelai menta gesngi ya Jingsiew bathmai nak benta ki Nonghikai SSA. Nonghikai kila temu bandit ra Plakad dak bajai-jai Shakmat Gate Bandung Shamadan student kabadan ki menteri ke sorkar jila Henry kila Shak Hangno Hakmat ke Sinod College Bandung Sha bandit ra Plakad Hakmat Madan student. Ba bila anda tay kay belong ni siang punya mi kumne punya ya. Menta kesini ni ni warna ke Nonghikai Vocational Teachers Union. Te kembali tip menta kesini ba UCM release yang kita new pay structure jongki Nonghikai. Kembang yo iba almost bagi Nonghikai kala yo akan new pay structure jongki. Tambah yang ipat ki vocational teachers jongka vocational education kelempat include yang ini lalong kembali suklet ini kumne tak ada ngim tagas ni wan daga sem bakoi ban wan pen kalong kumba supen I Plakad show ba ngi don kam ngi kwa ba kin include yang ini apa kanega new pay structure kumba ngi let ba kanek vocational education kala point ha ngi la sedang ka hadu 2017 te hadu mentang impat yo ka kum ka increment ne new pay structure ne job policy hadu menta te ya kanek demands apa ka office level ngilapan ngadu SNEM 2019 but hadu mentang impat yo haga minister level but hadu CM ru ila dep summit ya ka demand jong ni kumka job security ka new pay structure but menta ya kanaga new pay structure kumbaki la ya kini kiwe pat ki Nonghikai kumba kawe ngak pa ban pentip seki we seki public ba kene ka vocational education ni ki Nonghikai vocational ni sim class na do 9 to 12 talong kim kumbang le ajat ki kam ke jong ka secondary level but ka higher secondary level ang baga pe ka bingi yo kalong ka kamyama chai ka dei sebenang sekendau kumba ngilaban ong umta te ta ka daw ngi ngej bangi don hop sisaban yo ne ka new pay structure ne ka equal pay for equal works ladangi ong ba kumira kam jongi dalong kumba ano barang kumba ngilele ajat kikam tang bangi yo pe tang kawai gape kata ba bompat biang ta ka daw ngi tagas ngi Leit penni peaceful show na yo UCM tang ben yo wat tip ya ka demand jongi Mut pen Leit bet han tu Jaka ba penlong Ïalang Leit bayang te entah ini bayang te it's a peaceful show so there'll be no problem about it dah ban ai boleh kiwe ki Nonghikai bakila ngakwa ban ai congratulations siki bakila yo ya ka jing demand jongki but yo so jongki from our side all the best congratulations and all the best to all of you.